box split ko trading strategy high risk strategy sida koina short ta su leire aduga long da su leigani ko aside khoi sigi short strategy kan jingminer se short box split trading strategy ko high sida khoi gi leg mari leigani 4 legs ko leg ani mena call option gi oigani leg ani mena pull option gi oigani ko adu high risk gi magi ngasai gi lowga riba kano singse ko adi magi 2 split tawdini karam split no ngasai gi adi 2 split same exact price da adi 2 split and sida high risk kaino amana bull call split oidini amana bear put split oidini same exact price da same exact price e kamaina no khada yengsi example da kono sida 17600 se oji ki spot price ne lower se current market price ka nifty 50 ki yai ko lower se aduga makhata namu sagi sida ina 17600 se khogi spot price oibani na ahanba call option gi leg ani se kamaina sem ga dagi jingsi ko sidagi 17600 se sidagi minus 50 tawthoba spot price tagi minus 50 have the 17600 tagi minus 50 aduga 17550 sina call option oigada call option sida load ama buy taw sound like ko fajana load ama buy tawrani aduga second leg se sida mu spot price tagi plus 50 tawba ko aduga spot price ti 17600 tare plus 50 tawraga di 17650 call option ko sidana load ani sell taw ni ko adu sain tawraga khoina call option gi leg ani se sain seme ahan bana 50 se in the money 50 de salaga call option ma buy tawre 50 points am out of money salaga call option ma load ani sell tawre ko same pull option su laga ngasai gi sida khoina buy to give a stock price to put na sell to call the sell to give a stock price to put na buy to yeko ado sida ko na minus 50 plus 50 ene lo ri sa aina aigi range ama lai yam nungai bo hren range ama ko high range to kitang white hen gai di 100 ko adi sida 50 50 100 muki range la kani ado 200 मुके रेंज लान गे हागदी 100 100 तौरगा 200 की रेंज लान छै को हाइ रिबसिगी स्ट्रेटजी से खोइना लौब मतमदा खोइदा लैगदो इसे अनलिमिटेड मैक्सिमम लॉस होइगनी को अदुगा मैक्सिमम प्रॉफिट अराउंड 10000 हाइरसे अदुगा संगिबा अमाउंट न अराउंड 1.8 को नत्र 1.7 nifty 50 da ko soi sang da kan season ko aduga magi laidiba payout ki chart se ne legene koi sensible da su jang je jeng se ko payout ki chart payout se ne legene se ki payout se da lai se magi range ko range se 700 ja 600 ki range lai mat market se ki mathak da 300 makha da 300 hai basi ki range se ki manung da gi profit ngak ta ne expiry oi benumita aduga expiry oidaba numita oiragana asida mathakta straight line na majadise ko sigi straight line sigi matungina sigi manung sida lairiba makhe gi agi profit oigado teko dokoi sensible da sangse sensible da sanga kanda haidi hafet jingsiba ko ngarang gi khoina semaga thamamba kanu su leibani oho logout oigere login toge ko question le jo hango adoi ta ri oja buy the lot ama adu duga sell the lot ani oh buy the lot ama sell the lot ani taw rei se oh haro tari ye haro ani ta ga ti kulab na phone lot lo is buy the c da maga p da maga lot ani le re sell the c da ni p da ni adoi ta ga ti kulab na lot taruk mari taruk ne ba ratio split ki type ne ba di call option na su ratio split tawba pull option na su ratio split tawba hari ba ratio split ani do punsil laga box oin semak ba eko
ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯄꯨꯜ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯄꯨꯜ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯀꯣ 0 to 1 7 5 8 okay basket the lie cause the ngarang box okay box hedging sida hasin 50 de sem bani ko ngarang 50 de sem bani ngarang gi market price ta gi ngasi di kitang hagale ado comment torum ba jingsi masai ka sai ko gi 17600 ta kagi spot price oring ni matam se sida koina 17650 50 ga 17550 ga ani se lorum bani ba ko ani si ge range se 100 ki range leidana si ge range ni ba horen koina ada ma t plus 0 gi time do koina magi profit udui se sida kitang share kana to ro ko yai so ro ko yai kagi na hai di kana sida ko gi market ki spot price e ngarang dagi di ngasi na khawang kha sialen ra adugi adu bi yengchi kamai to buna na ko aduga ngarang gi kana se screenshot leirang gana khale ko sideways the profit from every level. Oh, sideways the su profit phang dui ni aduga next year da mana ka gumba mafam du de expiry period ga di adu su profit phang dui ni ba ka 750 to pa le ba mane crusher jingaga yengda minus from thing bi ne oh yengsi ai sida open tawraki image ani kha oh se ngarang gi khoina semam ba keno ni bu ko 13370 keno pi ri se profit pi ri se ko aduga sida ngasi gi ni 11423 an pi ri se keno ga the market se ngarang di sida center de leibani ngasi soin ka ga leba okay adi ina sigi stock price change to tho sem ga di asagi siga samana duini siga samana na su amuk sem se ko aduga isden image ani open to rei se karam bano hare ga di sigi image na sigi magi leng si ka sang bi hen brio ken si box ko sin heli sina 100 ki difference de lorok pani ko aduga sidana kha tele isina 50 ki difference de loba ko 50 ki difference de loba 100 ki difference de loba sida mu lai se sigi laidi ba mafam se ji sida sai na kasar point do lengo ja jing se haido ko sida sigi mafam sida February 3rd ko 3rd February ngasi ni dana ngasi se lo bore ga di sigi manung sida laiba matam da I profit ni ba loss oi di yai ko aduga som makharom da kum dharakwa matam da su ko sida su profit adi sida na mu expiry oi daga na profit pi ba expiry oi da ba numita hari basigi manungi range macha ma lei se spawn range ma ko sigi range sidagi mathak ta ka gra ga di minus ni makha da kum gra ga su minus ni ba kari numita expiry oi da ba numita ko adu expiry oi da ba numita ina tre se lawraga sigi marak sida numit se leiraga di asi profit ni yai ko adu ida di hari basigi box hedging se khona yamna nungai di se Tuesday Wednesday swai da lawba Tuesday da natraga Wednesday da lawba ko aduga Wednesday sida I profit phadana la aga na idum tok pa lak tare khalasi ko
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯦꯅꯦꯁꯗꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯇꯕꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯜꯂꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯟꯖ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤ 200 ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯔꯦꯟꯖꯇ ꯅꯦꯛꯁ ꯗꯦꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯏꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ 200ꯀꯤ ꯑꯕꯞꯇ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯇꯧꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔ ꯈꯤꯇꯪꯗ ꯇꯧꯕꯩ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯗꯦꯕꯗꯨꯗꯤ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯅꯦꯛꯁ ꯗꯦꯗ ꯉꯥꯏꯔꯝꯃꯒ ꯊꯅꯝꯃꯒ नेक्स्ट डे की एक्सपायरी थर्सडे नुमित सिगी मनुंगसिदा माना चटलागा लेबदने एनी सिगी रेंज को 600 की रेंज सिगी मनुंगदा मार्केट सिने लेनिंग मफमदा लेबदा आगी प्रॉफिट ने वेडनेसडे द लौब चपचा बोरोय वेडनेसडे द लौरगन हेन नुआई दुनि अदो वेडनेसडे द लौबदा अमु कनो करी स्टेक प्राइस या दे मु तौदु जाला स्टेक प्राइस सि जादब लेरोय कगिनो आइदी अइने लौरिबा इन द मनी आउट द मनी दो पिक मनी नबो औ यामना नकना लौरतुने आई एट द मनी दगी 100 पॉइंट्स खक चटपा नत्रगना 50 पॉइंट्स खक चटपा अदुनि बलाक्तुइदो जादो जनो की सीजन सी वेरेदना अदु सिगी ताराइजे खैना जनो बाय अनि सेल अनि बाय अमा ने लाइन की लेग से को अदा हजिक ओजागी सेंसिबल क्या तो या इन तो मॉडिफाई सिदा यादरे सोमदगी गन बास्केट इ तरोखि यानी आई हजिक पामी जो जादी हनिंगी जे हजिक की स्टेक प्राइस द सेमबियो सी बाय अमगा सेल अनि मगा ग्राफ तुगी मतुमिना एडजस्टमेंट दु कोना हाबदी खोइना कैलेंडर स्प्लिट की कोना तबुदो अदुगी हिसाब दा मतकता प्लेन मखादा लाए मखादा हन येंगबा अदुगा लाक्ट्रे हाय कांदा एडजस्ट तबुई मोंग दुम येंगजिबा होय याय अदो हजिक सिदा दुदी हजिक लेबा मार्केट से 17680 हाइदि 17700 ओयनी नत्रा 17700 सिदगी 17700 सिदगी 100 प्लस लगे को 800 त लोवर से बसी एमा आइना आइदि सिना आउट द मनी ओइबनिना सिदा इ सेल तौगदोबो को 80 रुपीस ने 80 रुपीस सिदा इ लोड अनि सेल तौसले को अदैदि अमुक 17700 सिदगी minus 100 तौरागदि 600 तारे को 600 सिदा मोई सी सिदा बाय लोड अमा बाय तौरेबो को is the premium yengbai mathau ta deba oh premium jengba yai premium jeng kan da si khitang buy ne khari hele ko sell tawri si 81 ne si sin 189 ne oh de haina premium jigi hisab da yengo tam da hai premium ana halaga di du to finance lai na hoi premium aseng budi nang ai ani sida ratio spread hapse lai se premium ja pe sarok mana na bune मानब फंगगदी ओके ओरे फंगद्रगदी फंगबदु द रिस्क खरे लौरग संगदुइनि एको अदु सेम मसाइगी सिदा 17800 सीई सेल तौगिबसे सिदा 17800 सिदा पीई बाय तौसिलोब को पीई बाय तौरे अदुगा 17600 सीई गी बाय तौगिबा मफमसे 17600 सीई गी बाय तौगिबा होय हजिक सेमा जे आइना खलमना अनि दु खतन हाना ट्राई तौरगा अनि आसी खतन तौबदु दि रेशियो स्प्लिट ने अदुगी रेशियो दु हानि यिंग बायदा होय येंग जे फ्रेंड केनो तौर हाइ तौरगा येंग बुजाब ओके सिने खोय कैदोगदबनो सेल तौगदबरमने को दुगसिगे सेल थांग द बिरो मखादा पुलप अराउंड 1,70,000 स्वयं वेगे दो सिसे एक्सपायरी दे नेक्स्ट लगान द मागी रिक्वायर्ड मार्जिन हेलकद्रा द रिक्वायर्ड मार्जिन पिक थरकनी आइदि प्रीमियम हंधरानेबा आइको अखोय हयंग ट्विस्टे सु वेने से सु लोइने जेंगसिबा ओके
ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯁꯦꯜ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯕꯥꯏ ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯔꯁꯤ Okay. Maximum profit 8,000 da handragra ngasi Friday ni ko adudi Monday da lawu matam da sidai kharamu tagrani Wednesday da lawu da sidai kharamu handragani ko adudi profit se yam profit se yam jamaroi ko adi profit se kano da adi 4,000 3,000 4,000 adai la ni adu mai charging asi ko oh buy amaga sell amaga yengbudo tik an tik tawraga okay buy amaga sell amaga du si inga da jeng asi ha si inga ta ni sida de ratio split to ga do jana sigi pochida oiduse mathakta kaabada profit ne haidiniba sigi pochida mathakta ka khalagi expiry period ga di maximum profit phangduini makharomda kumdhra na agi loss to limited loss te lege do aduga mathalomda yam wang ka ga na maximum kano do ai maximum loss to unlimited oi ga do eko okay this is 8,583 ko la si sigi range si yenga sida mathalom da hojik lai istagi mathalom da khara ka khale si karino screen se makha da sang singe si kagino oh lai market se lai riba mafam si dagi ko mathalom da kitang chale ko 19 oh soina ngasidi kano so buta tawro me minus da ko okay plus the step khasi katang plus the kano tawe to sigi range sida masigi hojik so tawi si matungina magi manungi small range se sigi manung sida laidi makhai gi aigi loss yam pick gi haibne okay ngasi lawramaga next day expiry gumda lowbune hena khwaidigi best oirani sigi trade se Wednesday da lawbuda chapta when aina Wednesday da lawraga Wednesday da ma sida lawra kanda sumda mathakta 300 makada 300 ka khogi range se lai se ko 600 ki range ne ba 600 ki range se mathakta 300 natraga makada 300 ko adu sigi range sida mathakta karasu makada kumsu 300 ki manung sida expiry period di no khogi kana se profit se oidini yako adu karigumba 300 dagi mapan da chakragadi outside da chakragadi mathakta natraga makada adu dagi loss oigadabni adu nifty 50 gi matungina nongmada average da 200 ki move ne man pi sinatra 300 ki move pak chat pa haisidi yamna chance ta chatpane ko dusigi strategy se koi Wednesday da lawraga Thursday da haidi hingam ka hold tawraga thamba adani hena best oigani Tuesday da lawbu yai risk khitang khare hen ai risk lawjage harigadi Tuesday da lawraga aduga Wednesday du sudum market to si range to sigi manung si da laiboi taba natra mathalo ma ka khaluraga su handra pa makham kuma se ka khalak pa adugi type da iron condor gi type to mali graph iron condor ga hoi iron condor ga hyphet ka kano se mani ko adu aina yengbada step price di iron condor gi phangdu yaw iron condor gi ne lapna long rakpani na phak ta ba yaw re ho sidana koi kano da direct masagi at the money gi maya da aman in the money ne man out the money ne lo reisi ko aduna matam khuri mak da phangana in khalep aduga magi price profit se so sina sum helakani
ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟ ꯗ ꯃꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯏꯟ ꯗ ꯃꯅꯤ ꯑꯃ ꯑꯥꯎꯠ ꯗ ꯃꯅꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯜꯒ ꯄꯨꯠꯀ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯃꯅꯤꯗ ꯑꯅꯤ ꯑꯥꯎꯠ ꯗ ꯃꯅꯤꯗ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯦꯗꯅꯁꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯗꯦꯗ ꯀꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯈꯟꯒꯦ ꯋꯦꯗꯅꯁꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯗꯦꯗ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯦꯗꯤ ꯂꯩꯅꯔꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯋꯦꯗꯅꯁꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯇ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯒꯦꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯡꯗꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕꯀꯣ ओके अदुदे रिकॉर्डिंग से स्वाइदे लोइसिनगे को रिकॉर्डिंग से लोइसिनद्रिङैदा अइना नोंगमदसु हाइनिङे से कैना कदा सागे अइना से सेमिबा कैनो से कदाइदे लेगेरगे को अइना ngasai pdf am open tawrambado adugi oh si laire si ayamba loisilakpaga हानागी अखोना तौगिबे हेजिंग की क्लास टू दगी खितंग डिफरेंट होइना को नै हाना खंगाबो सिगिदि ज माना दैनि को अनौबो सिंग दे हेनै इन डिटेल दो खंगना बैने बैने सि हाना सिमदो रैसे लय सि लोइसिन बगा अदु अखोई हेजिंग की क्लास अनौबो म हौरनी को अदु हौबदु द हेदि कना गुम्बा नंगी साइटे सु फ्रेंड या जॉइनिंग बले दे अदुम जहन बिरो अदु कनो हैदि अखोई जे कनो है जेम्स होय कनो हैदो कदाय दे लेगगे रेबन तवाय मोइजे लाइबुदि लाय अदु तारगसु प्रा कना तौगेदा है मोय थबक सर खने एते नुमायरगा अदुम खंदखानम देपी अदि याम कना फोकस तौगेबा हाय तौरगसु की के हाइतारे अखोई दोना तौगे हाइतारे ओके फरेदे anyway moi chu dum jawning ma dum jaw jackson entra again hayang aina profit phang maura di yaurani mo adu de nang profit phangan ba siam ma thau tare ba yae adu ni matha ta ya ja ai profit phang adi ai peki ki kan to changa ni hoi adu de profit to phangna na ba khoi wednesday da geta horase ha tuesday wednesday adu ga to pa mana ai recording se loising ke toram bani recording से लको से लो सिंगर से अनोबा में recording हम तक सिंगे का ngasa ayu की तौगिबा क्लास तो अदुगी मतंग दुसु नंग खंगी लोबा आइदि नंगना कनो से खोगी से करीबा इंट्राडे द ट्रेड लोनिंग गदी हेजिंग दे लो गो थमगा इंट्राडे द सु नंगना मसा मसा ट्रेड मसा मसा पाइनिंग अबा ngasa gi video दुसु याम इंपोर्टेंट होय अदोई सिगी वीडियो से सादे लोसिलगे अदुगा नेक्स्ट की वीडियो द ngasai morning gi hariba khogi intraday oina sinaba yabagi nungaiba kano do adu amuko mujing minase ai open tawrake na adum kano to ko